Pampanga. Meto nga probinsyang siksik-liglig kimiyaliw ang makayamang piyaglon. Kultura, tradisyon, kalalangan, mayamang kasaysayan. Inglabot Kapampangan mo naman ng santungan daring miyaliw ang mga nyamang pamangan. Mo naman pa'y tauliing mga santing nga pasyala. Nanumang amo na pong kapag subukan ng dinalan, balaw simpama ni Spong, kintiya katamong lalawigang pakamalan. O na nga party pakareni, metong pakaring sangkanot makakoswelong mubuliking lugaltang tipuan, apin mismo ring Kapampangan. Inya naman banwa-banwa pa ni muna na ni provincial government ing Most Outstanding Kapampangan Awards o MOCA. Magnasaya iting dinan galalding matenakang kabale nagugulis lagyo karing miyaliwang larangan. May week 2022 MOCA awardee for Law Enforcement Police Light Colonel Eugene M. Marcelo. Meto nga ing mesabing kaganapan ka ring highlights na ni selebrasyon para king Pampanga Month. At ngening banwa, pasibay no naman may presenta rin kaya katamong kabali na minangat ampong kabibiliban king larangan na ning law enforcement, education, parenthood, sports, government service, business, entrepreneurship, visual arts, performing arts, culture and heritage, agriculture, science and technology, mass media, youth service, judicial service, and social services. Maganap ing MOCA 2024 kindartang a December 11. Agnan talang kilalanan at dinang kapurian. Ayal benya ini live kin CLTV 36 Digital TV at karing kaya katamong social media platforms. Liana Kanilaw, CLTV 36 News.